ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Ki MP jong kaseng Kongres ki lapan pau ke jing bitar halor ke jing bom ailat ulam phang jong ka Lok Sabha ya unoi lam ke liang Persya Rahul Gandhi baun keren hapo yeng darbar. Kumta kesengi balang kino yalam jong kaseng Kongres bahkan top yo Gaurav Gogoi nang tau General Secretary ke Kongres u KC Venugopal u Whip jong ka Kongres u Manikam Tagore haringkat nyop hongut ki MP kila lek bani kendo ya ulam phang u Om Birla bani keren ni kini kamat bat ban bu jingkili ba balai ailat ya Rahul Gandhi ban keren. Haksingi balang kat bakador bar kadang ya ulam phang ulap tha ya Rahul ba udai ban buat baik buat renti ya kerukam penyak dorbar bat udai ban buram ya ki kendon jok yang dorbar. Ulam phang uklam pensyai babalai ukuran kumte ya Rahul rela antat bakadaw ba ukuran kumni ya Rahul kadai namar ba kat bakador bar kadang ya Rahul uyeng nakajakasyong lajong banlet sakajakasyong ka para jong u ka Priyanka Gandhi ka badairu ka MP jong ka Wayanad constituency banlet yakaran bat ka bat ulale yakaniru hakapor bakador bar kadang ya ulam phang ulo ong baboro kidikhot jong ka yeng dorbar kidai bandon ya keburam ka akor bat ban buram ya ka yeng dorbar ulah keren kam khoru dak boong bakila don bon ki khap bau yoi bakida khat kim buram satyai ke yeng dorbar ha ka bau loong ba ha ka yeng dorbar ki don ki MP ki bayadai shikhon shikpa don ki bayadai shikhon shikme don ru ki bayadai shilok hanrei haba ki don ha yeng dorbar ki haban buram ya karukam penya dorbar.